Tuklar nakaslem jong udongsan Hima. Hadian ke jengkot jong ka Jingïalehkai Phutbol jong ka Byrnihat Sports Association hakaba ka kenhun jong ka Omringa FC. Klayo banra e kanam ladu da ka penlim no e ka Lamare FC da Argor la kawai. Keladan ke jingbam hun na pedang kinong kersan kabla miru hadu ke jing Huri Hura. Kat hadu ba wini kinong penkelumar la syara hakibor Pulit ke Byrnihat Police Outpost. Kumat supentep kipat ba kibawan petkai ya kini ke jingakon final ke pasong syed kibladan na kihajar ngut kila kersan ni ke jong kenhun. Hindi tamar syakut kini ke jingakon final kiladan kinong kersan jong Lamare FC kibla ketak keti kinong penya jong kini ke lempung Jingïalehkai Phutbol kat hadu kibor Pulit nak Byrnihat Police Outpost kibladan lang hakati ke jaka baken le ke badan kam ban khangla de ke jingkulmar. Haga ni ke jingkulmar nak le kibor Pulit kilara no ya uwi ni kinong penkulmar. Hakate ke lempung baneda nak jing mi susu ke jingakan at hapdeng kinong kersan. Kini kelom ke jing pendapat ba nak buta kini kipat ba kibala bayudon ngin subhaban yeri ke burom ka ko Kepada kipat ba ke subhaban es ki jaka ke bapipidon ngin penlong kini ke program ke bakut hakarukam ke ba internet ikipat ya baru kipat ba please keep it down. Minyo man penkot ya kene ka event mentakasni hakarukam ka ba internet. Kerpat ya baru kipat ba wa subhaban yang itu ki jaka ke bapipidon kerpat ya ki kipat ba ke subhaban yang ki jaka bapipidon. Banda memori sini setai Siap ini